laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أجعل حذرنا لو شئت فعلا سهلنا أمورنا فاحفظنا دروسنا وانفعنا بما علمتنا. أري darsu on ko on jettude ɗo kafigu sunna ɗo hande ko yo salatul istikhara ɗum ko julde fi suɓinagol yani ɗaɓɓirgol Allah e suɓano jiyaɗo on e haajuji makko ɗin ko ɓurimo moƴƴande o wi'i yusannu liman arada amran min al-umuri al-mubaha waltabasa alayhi wajhu al-khayri fihi an yusalliya rak'atayn min ghayri al-farida. O wi'i ko sunna wonande on faandiɗo haaju e haajuji ɗi makko ɗin tawa mo faandi haaju go'o e haajuji ɗi tatano neɗɗo on no faale heɓude ma waɗude tawa non hino jillondiranimo e muɗum ko honɗum ɓuri mo moƴƴande e maana olanna ande ko waɗu gongol ka ko accu gongol ko ɗum ɓuri mo moƴƴande haray ko sunna wonande on ɗon yo juulu darɗe ɗiɗi te tawata hina darɗe farilla hina julde farillaji ɗin joyi ɗeɗo ko darɗe ɗiɗi o julta walaw kanata min as-sunani rawatib o wi haysi tawi ɗen julɗe ɗin laatiki koye sunnaji jokkondirɗe ɗin e farillaji ɗen aw tahiyatal masjid ma hara ko julde hiwrango juulirde nden fi ayi waqtin min al-layli aw an-nahar e waqtu waqtu mo yani on tigi haaju on e muɗum foti ko jemma ma ko ñalorma o wi yaqra'u fihima bima sha'a ba'da al-fatiha o janga e ɗen ɗon darɗe ɗiɗi kala ko o yiɗi ɓaawde o jangi fatiha on o jangi fatiha e darnde nden o gayni o janga ɗon kadi ko yiɗi wo e alqur'ana on o takka e fatiha on o yahana darnde ɗimmere nden kadi o waɗira noon si o gayni o waɗa hon ɗum summa yahmadullaha subhanahu refti o jarna o yetta Allah o hamdino yetta Allah wa yusalli ala nabiyhi sallallahu alayhi wa sallama o juula e dow annabijo Allah on mo jam'i kisi woni muɗum summa yad'u bid-du'a'i alladhi rawahu al-bukhari si o gayni ɗum ɗo o du'ora o du'a mo tawata imam bukhari no filli immorde hadis mo jabir radiyallahu anhu fillani qala kanko جابر وماكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستغارة في الأمور كلها وين لا رلات نكن عندنا منكم ويتكم استغارة في يكوجي أمن دفو مجي يوم ورن الله كما يعلمنا سورة من القرآن حكين كتين لا نرد أنه ينطلون أبير الله يسوب أنه مكبولي مموت عندكم nelaaɗo no jannayno ɗum sahaba ɓen ju'oyi ko wiyete istikhara wona ɓe jannirayno ɓe simmore alqur'ana yaqulu nelaaɗo maaka ida hamma ahadukum bil amr si goɗɗo e mon himmiri fiyaake o faalaama goɗɗum falyarka'a rak'atayni yo ruƴƴande ɗiɗi bi ma'ana yo juulu darɗe ɗiɗi min gayri alfaridati harayna julde farilla on wani wana fana wana alansara wana futuro wana geje wana subaka wana ɗeɗo thumma liyaqul refti yo wi'u so gayni julde ɗen ɗon allahumma inni astakhiruka bi'ilmika allah miɗo ɗaɓɓirama suɓanagol lan ma humpitugol lan bi ma'ana ɗaɓɓirama suɓanagol lan ya suɓoranan gandal mangal wa astaqdiruka bi qudratika miɗo ɗaɓɓira kattanɗe ɗen kattanɗe maɗen bawɗe maɗen walliran ɗen ɗon wa as'aluka min fadlika al'azimi miɗo toroma immorde ɓuran ma mawgal ngal fa innaka taqdiru wala aqdiru an hiɗa hattami min mi hattana hay hunde wa ta'lamu wala a'lamu mi an hiɗa andi min hay hunde mi anda wa anta allamul ghuyubi an ko an woni gandu wirni ɗiɗi ko an andi ko wirni ko suuɗi اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ألا ستويه لهم فلتها لهم بتيسد أن تبين وفياك أن مؤجر أن يموتون كدينا
wa ma'ashi e ka ngurdan an wa aqibati amri e ka sakkitode fiyaaki an on e ndumura ɗo aw qala ma ɗum filliɗon o maaki ma nelaɗo maaki ajili amri wigol aqibatu amri on o wi adde filaygo wi ajili amri ko ɓuri yaccade e fiyaaki an ɗon yani fiyaaki an yawɗon wa ajilihi e ko neeɓi e fiyakuji an ɗin tawiɗa andi ɗum ɗon no moƴƴaninmi faqudurhu li newnanan hoddiranami ndumuraadu an ɗo wa yassirhu li newinanami yani hoddiranandu newinanami kadi ha newo ara sattali summa barik li fihi refti barkinanami e ndu muraadu an ɗo wa in kunta ta'lam sai an Allah ida hum ida andi anna hadha al-amra sharrun li tawi ndu muraadu ɗo ko bone e wonan ndelan fi dini ka dina an wa ma'ashi e ka ngurdan an wa aqibati amri e ka battane fiyaaki an on aw qala ajili amri ko yacci e fiyaaki an on wa ajili e ko neeɓi e muɗum yani ko adi e ko sakkiti fasrifu anni awa tawi ɗum ko bone an wonanaylan e ɗiɗo fof ka gurnan an wo hay ka diina an wo nda ɗum fuɗɗo ka diina an e ka gurnan an awa fasrifu anni pottin ɗum e an wata wasrifni anhu min kadi pottintinami e ɗum ɗon harami ɓattaki ha mi heɓa on bone waqdur lil khayra hoddiranami moƴƴere nden hayso kana nokku ka nde woni wo summa ardini bihi refti yiɗinami konko hoddiranɗami ɗon mi weltora ɗum ɗon mi jaɓa ɗum ɗon qala o maaki kanko sahabajo o maaki ɗo wa yusammi hajatahu on tigi innita fa haaju makko on ay yusammi hajatahu inda qawli o wi o innitay noon o jammitay haaju makko mo faala on ka o inta ɗon hada al amra ka o inta ɗon oɗo fiyaake ko ɗon o wiyata hunde kaari jum ɗon o jantoto hunde nde o faala nden nawi tun hada al amra o feƴƴa ko ma'ana so wi allahumma in kunta ta'lamu anna hada al amra bi ma'ana hunde kaari ɗo yo wi hada al amra wala wiide hada al amra ina no ndu hunde kaari ɗo hada zawaj hada safar hada wa hada ɗum ɗo nde hunde ɗo o wiya ɗon allahumma in kana hada al amra ka wiyata ɗum ɗon ko ɗon o wiyata o toɗɗoto muradu ndo faani ndum do inni ndu yo Allah subhanahu wa ta'ala o wi walam yasihhu fil qira'ati fiha shay'un makhsus o wi sellali o wi e jandugol e nder ɗo julɗe uma ɗum yo istikhara ɗo hay hunde tata ko hertinade wiyetende ko ɗum ɗo jangete kama lam yasihhu shay'un fi istihbabi tikrariha wono tawi noon kadi hay hunde arali ko tata no selli e konguɗi ɗin fi fillinagol kadi oɗo du'a yani wigol mi waɗa mo laabi tati ma yeeso ɗum qala an-nawawi imam nawawi maki yambaghi no hani an yaf'ala ba'da al-istikharati ma yansharihu lahu o wi no hani nde neɗɗo on waɗata hande kadi ko tata ɓernde makko ndin yaajani hentani ke wo e fiyaake ko suɓi kon fala yambaghi hana an yata'ammada ala inshirah hara o tewo noon o inna ko ɗum ɗo tigi yani woni ko mi faala kon hara ko on ɗum noon ɓernde makko nden no yaajani ɗum kana fihi hawan qabla al istikhara ta ko ɗum noon ɓernde nden wonno ko faala ado o suɓɓinade ko ɗaɓɓude suɓɓinorgol Allah ko ɓernde nden ɓurno tutade wona ɗon ado o wadde ɗum ɗon hana yo wi'u be ko ɗum ɗon tun o watta joni yo accuka Allah subhanahu wa ta'ala suɓanimo ɓernde makko nden yaari e mum ɗum ɗon o suɓo ɗum hara o fiɓanoki o wi'a amiɗo wadde istikhara on kono ko hayda faale an on ko hunde kaari o accu Allah hoddirana mo ko o faala ko o wi bal yambaghi lil mustakhiri no hanani on waɗɗo istikhara on tarku ikhtiyarihi ra'san o terto waɗugol ko suɓi kon hoore e fiyaake makko ɗen nayi waɗum ɗum hoore wa illa si wona fala yakunu mustakhiran lillah haray o laataki hande kadi suɓinorɗo Allah bal yakunu ghayru sadiq urin o wonay mo goonga fi talabil khayrati e ɗaɓɓugol suɓaneede o wa fi tabarri min al ilmi kañum kadi e ɓottitorgol e andugol ngol wal qudrati e kattande ɗen bi ma'ana o accirali Allah haray koko Allah andi kon e kattande Allah ɗen hayin haray mo waɗi ton doole makko ɗen e faale makko ɗen wa isbatihi ma lillahi tabintinangol e gandugol ngol e koddoyon ko inni anta ta'lam wa anta taqdir on haray
ɗin ɗon ko be o tabintinani Allah so tawi woni o suɓike ko o suɓino kon ado wadde istikhara on o ɓuri tabinti fellitude ɗum ɗon haray o waɗali accitirgol ɗin ɗon wonan tabintinalngol ɗin ɗon Allah subhanahu wa ta'ala fa ida sadaqa fi dhalika so tawi o gonge ɗum ɗon tabarra min alhawli walquwa haray o potito hande kadi o accira Allah feere nden o doole ɗe o accira ɗum Allah wa min ikhtiyarihi li nafsihi o terto ko suɓori kon hoore makko ɗum ɗa o accirana Allah subhanahu wa ta'ala ta ko on suɓanimo salatu tasbih julde sumbun hinago an ikrama an ibni abbas tinama oɗo maketeɗo ikrama o yetti abdullah ibn abbas qala oɗo abdullah ibn abbas maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil abbas ibn abdul muttalib makani wonande oɗo abbas ɓiɗɗo abdul muttalib nelaɗo makani ɓe kañum bappa muɗum ya abbas ko ayyo bappa abbas ay ya ammahu ko ayyo bappa makko ala u'tika e accatami okke ala amnahaka accatami mi okke kadi bimana accatami jonne mi okke ala ahbuka e accatami nelde mi yiɗane ala af'al bika 10 khisalin e accatami waɗane ɗo geɗe 10 iza anta fa'alta dhalika so tawi an a waɗi ɗum ɗon ghafara allahu dhanbaka awwalahu wa akhirahu so tawi a waɗi ɗen ɗon geɗe 10 ɗin haray Allah yafantoma bakkatuma on bonnere ma nden adiide o e sakkitinde o wa qadimahu wa hadisahu ko ɓooyi e muɗum e ko waɗɗake on kisan o wa khata'ahu wa amdahu o tawata afalju e mum o tawata kadi harayi a tewi e muɗum waɗɗa wa saghirahu wa kabira ko fandi e muɗum e ko jandi e mum yani bonnere ma nden junubi ma ɗin junubu tosuko ma junubi jano wa sirrahu wa alaniya junubu suuɗiɗo e feeñuɗo 10 khisalin o wi yani geɓe 10 o wi an tusalliya 4 raka'atin ko nde juulata darɗe 10 maka darɗe 4 taqra o janga fi kulli raka'atin e kala darnde bi fatihatil kitabi simore fatiha ndinka alquran wa sura kañum e simore fa iza faraqta min alqira'a so tawi a gayni janngugol fatiha on a gayni a jangi simore go a watti ɗum o toɗɗaki simore nden o wi fi awwali raka'atin ka darnde aranere faqul wi'u wa anta qa'imun harayɗa dari ka gayniɗa janngude ɗon subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar 15 marra o wi'a o ɗiɗo konguɗi tati wiigol senayi wodani Allah yettore nden tabitani Allah reweteɗo e haqiqa ala ko wona Allah ko mawɗo ɗiɗo konguɗi 4 wi'a ɗum ɗo laabi 15 summa tarka reftituroɗa noon waɗa ruku on fa taqulu wi'a wa anta raki'un harayɗa waɗi ka turiɗa ɗon 10 laabi 10 o wi waɗa ɗum ɗon kañum laabi 10 ɓawde gayniɗa subbun hinali ruku on summa tarfa ra'asaka refti banta non kanin kadi hoore ma nden mina rukoyi morde ka ruku fa taqulu ha wi'a ɗiɗo konguɗi kadi 10 laabi 10 summa tahwi sajidan refti suuya ko a sujjuyɗo fa taqulu wi'a wa anta sajid harayɗa sujji ka sujjuɗa ɗon sa gayni subhana rabbiyal a'la on wa anta sajida 10 wola ɗum ɗon kadi laabi 10 ثم ترفع رأسك رفت بنتا هور ماند من السجود إمرك سجود فتقول ها ولا دين أنكم كد 10 لا بسبك ثم كجوت دارهم ثم تسجد رفت سجاد من فتقول ها 10 ويادك لا بسبك ثم ترفع رأسك رفت بنتا هور ماند من السجود إمرك سجود فتقول ها ويادي 10 لا بسبك فذلك 75 في كل ركعة ɗum haray konguɗi ɗi hawrayɗo 75 darnde kala ko kongu harayɗi woni laabi 75 tafalu dhalika waɗa ɗum ɗon fi 4 raka'atin e nder darɗe 4 darnde kala heɓi laabi 75 si ɗum ɗon suwama laabi 4 wa in istata'ata si tawi woni ata hattanama ata ganama a wawi an tusalli nde juulata fi kulli yawmin marra e nder ñallal kala ñallal wo ñallal etoɗa juula ɗum ɗo haysko nde wotere faf'al wi waɗu fa in lam tastati si tawi a hattanali a taqanaka a wawa ɗum
ففي كل جمعة مرة اتلا جمعة كلا جولا رندون دوتر فإن لم تفعل ستايوني أوالي ودرندون ففي كل سنة مرة اتلا أوا هايسكو هيتان دم ورا رندون دلاول غوت لأن هيتان دم فو فإن لم تفعل ستاي أولا رندون هيتان دم فو لاول غوت ففي عمرك مرة ودا يندرون نمادا حيث تيكو لاول غوتر رواه أبو داود بن ماجه وابن خزيمة بيدو في اللي حديثهم في صحيحيه كسلو الإمام بدن كم بريدو كان ابن ماجه وابن خزيمة في اللي والطبراني إمام طبراني كان في اللي قال الحافظ إمام حافظ ابن حجر الأسقلاني بماكي وقد روي هذا الحديث وحديث في اللام من طرق كثيرة إمود إلاوي نو حديث في اللوتين النودي نايلا وقوت الأرض وعن جماعة من الصحابة في اللام كده جماعة قوي صحابا كوبين يعني صحابة وأمثالها حديث إكرامة نجاء مثال دين حديث جدتات في اللام صحابة وحديث إكرامة في اللني اندورين وقد صحه جماعة ويسلنوا بحديث بيسلنيمو منهم نجاء بنهم الحافظ أبو بكر الآجوري إمام حافظ أبو بكر أولو وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري أولو كدسلني حديثهم وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي أولو كدسلني حديثهم رحمهم الله يرمي الله ونعمة بفو وقال ابن المبارك ماكي أوغانو صلاة التسبيح مرغب فيها جلد شبين هنا نررنا في مورم يستحب أن يعتادها في كل حين نهان دون ووتا دون كلا ساي ولا يتغافل عنها هر أول سندتاكو في جلد شبين هنا صلاة الحاجة جلد حاجة روى أحمد بسند صحيح وإمام أحمد في اللي كتوغو رسلنا عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجني وصحابه جوند مع النبي بجمع كسيون قال بما يكونوا من تودع فأسبغ الوضوء كلا أن سلقي دو يتني سلقي النهان يتر دنون هاتمي ثم صلى ركعتين رفت وجود دردي يتمهما هري متمنا دي أعطاه الله أكيم ما سألك وطري دونكم معجلا كستيارك ويتنا دون يدون كسان أو مؤخرا ما هرك ننا دون إمام محمد في اللي دون كمسند مكة صلاة التوبة جلد توبوية عن أبي بكر تنام أبو بكر رضي الله عنه يلي الله ونعم به قال بماك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك بنانين نلا ربجان كسيوني من ماك ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي على منو بنر على غوركو ما دون على انيدو بين وانا رجل ظهر نواجت de gorko ay suddido ala eneddo neddo منو بنر refti o daro o labbintino ha no hani labbintino rede non o refti o juula thumma yastaghfirullah illa ghafara lahu refti o toro Allah yafuye yani o insino ka Allah ya Allah yafumo bakkatu do si wana Allah yafutomo thumma qara'a hadhihi al-aya reftinon la don sa jangi o do aya wondo ka suratu ali imran aya tendere capantati e joyi ha aya tendere capantati e jeego Allah subhanahu wa ta'ala yewti walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وي بمبنو golla bone golla ko waɗata saaɓe heɓa bakkato ma ɓe tooña hoore maɓɓe sabu faggitagol junubo ɓe janto inde Allah ɓe mana ɓe andita Allah kisanka wonki maɓɓe ɗen ɓaawde ɓe waɗi ɗum ɗon on ella ɗon ɓe toro Allah insinede wonande bakkatoji maɓɓe ɗin ɓe toro Allah yo yaafo ɓe bonnireji maɓɓe ɗin o wi'i noon ko hombo yaafoto junubu ala yaafotoɗo junubu si wona Allah mo Allah yaafi o yaafama yo Allah yaafo en bakkatoji men fadiri o wi'i ko homɓe noon woni ɓe ɗo hara wona deppitotoɓe ɓen e hoore bonnere nden no wadde bonnere nden ha gayni ɓe andi ko bonnere ɓe deppiti ɗum ɗon kadi ɓe jokki ɗon e waɗugol o taw ɓe waɗi ka falji ɗon tum ɓe tuuba ɓe toro Allah yaafoye ulaika jazaohum maghfira ɓe ɗo joddi maɓɓe min ko yaafoye ka Allah ko yoɓirtaɓe koko ɓe adi koɓe torimo kon yo yaafoɓe ko yaafoye ɗum ɗo woni joddi maɓɓe ɗin ka joomi maɓɓe si feƴƴi yaafede on kadi won ɗum wa jannatun tajri min tahtiha al anhar
بواتني النادي دي الجنة دي تاتا تشاندي إنه إلى هلا ليمود خالدين فيها ركون من درتم. رواه أبو داود والنسائي إمام أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وغيره في وقال حديث حسن إمام الترمذي ما في حديث لكم مجه. وروى الطبراني في الكبير بسند حسن إمام طبراني كان يكن في الليل دون كدفتر مكة مونندين إتوغر دمجر أن أبي الدرداء كو إتاي أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن النبي جب ماكي من توضع كلا أنسلقي فأحسن الوضوء ومؤجن سلقي مكة ونمؤجري ثم قام فصلى ركعتين افتيو إمي وجول درددي أو 4 ما دردني مكتوبة فتك جول فرلاد أو غير مكتوبة ما رينا جول فرلاد يحسن فيهن هرم مؤجنا مجركو وسجود فون تمي خشو ينكنا فون تمي مج أي يحسن فيهن الركوع والسجود ومؤجنا ركوع وسجود فوق دي يرندين ثم استغفر الله رفت وتري الله يافو يعني وإنسني كالله وغفر له الله سبحانه وتعالى يافو تمو إهن يمكن انتر الله سبحانه وتعالى يافو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hari langgal mono nanggal fiko yowndiri kon e fiitere ɗe o hadise no ari kullu sulama ma kullu sulama min ibni adam alayhi sadaqa o wiyete sulama ko tere jonno ɗentere faandaade ɗon wonaa junngo maa koyngal maa ɗum ko wayi wa mum faanda wi'ugol banu aadama no mari mafasil 360 selli mo mari mafasil 360 kono ko faandaa e on mafasil ko ƴi'e jokke ɗen ko ƴi'e jokke ɗen woni on mafasi yani muñƴere wonduɓe no mari jokke buy kaɗe tokkodirta ɗon ɗen ƴi'e tokkodirɗe e nder ɓanndu noon sibi mana sa ƴetti joni tagare a siri ko wiyete teewu mum fof a itti lutti ƴi'e to ɓe mari ay docteur ɓen kala ka yaaɗa ka maɓɓe ay ko wiyete haykalul jismi ma haykalul azmi ɗum ko mbaadi ka ƴiyeɗen tum waɗa hara banɗara feewu fof ittama lutti ƴeeɗen jokke ɗen noon no jogondiriri noon ila e kolli ɗin heɓi e koyɗe ɗen koppi e ɗaɗi ko woni konka kolli koyɗe ko woni konka e koppi e ka jokke dowgal e guƴe ko jogondiri kon hara ko teral e teral no jogondiri kala ka tawata no memmino no itto ko ɗum woni on mafasi ɗum faandaɗo wona tere wi'ugol jungo ngun fof ma koyngal ngal fof nam ko o guƴoy ko tawata ko guƴoy ka tere ɗen jokkodiri ƴiwum e ƴiwum no jokkodiri hara ko jokke kadi ko wawata ñobbade fonto ñobbo fonto ko ɗum woni koye mafasil koye faandaɗo banu adama fof noon mafasil ko mari konka nder ɓanndu makko ka ƴi'e no yahi 360 woɗeeɗo fof e nder ko memminoto kon golla goɗɗum kurko yango fii e heɓgol nguure e hoore mum ma heɓgol nguure ɓeynguure muɗum ma yangagol fii ko yowndiri kon e dewal ɗum ɗo fof muɗum no mari ko gollata kon ko sadaka kontete si a sujju ko ɗeetere immoto ɓanto daro
uggino sujja ɓanto sa sujji woni ɗeɗo fof no mari sadaka e ko gollata kon ko ɗe memminoto kon ko ɗe yiilodirta kon fof muɗum ko sadaka joni noon o holli sadakaji gasteɗi waɗede kadi harana ko ɗen ɗon kon tum wolata kon ma ko ɗe addata kon ila e moƴƴingol hakkunde yimɓe ɗiɗo ɗum kadi ko sadaka kontete ko hollay woni dammuɗe moƴƴere nden no yaaji han dammuɗe moƴƴere nde iɗe yaaji moƴƴingol hakkunde yimɓe ɗiɗo ko sadaka longere sayre ñiiri nde jonnaɗa ɓeygu maɗa o wuurira ko sadaka kurkanagol yimɓe ɓen e golle koye maɓɓe ko sadaka sifa ɗum ɗon ko misal mum ɓe addi noon joni noon kala banu adama si weeti bimbi haray ɗe guƴe ɓanndu makko fof no mari sadaka ko itta ko subum hinta ko dillata ko memminoto ko waɗata fi dewal ko yowndiri e janngugol alqur'ana e subum hinaali ko wayo mum fof muɗum ko sadaka konte tere ɗen fof itta e sadaka joni noon o sadaka ko ɗe ittata ɗo fof e bimbi e kiikiire e ko nandi e muɗum hay si tawi woni ɗen ƙooti juulu darɗe ɗiɗi walluha iɗe waawa lontaade ko ɗe guƴe peɗeeli gollata kon fof e nder ñallal ngal baraji ɗum ɗa on no waawa feppodirde ɗum yani aray ma fasil faanda ɗon ko on ƴi e jokke wona wi'eede o naatere nde ɗum faami on fi salatu tasbih ɓe holli en ɗo o salatu tasbih ko salatu lolluɗo wona ɗo huutoreede fota jama buy no tuugi e o hadise ɗo no gollude o salatu tasabih no wiye salatu tasbih ma salatu tasabih fof muɗum no wiye kono ko julde fiirerɗingol tu woni e mum baraji e koma ɓori wi kon nder ton ko ngina ko sedi nam ko julde noon ɓay ko julde jeyaade julde naafilaji ɗin ɗum ɗon no ƴettee kono ɓay ko rerɗingol no gollire yani tarhib wa tarhib ka rerɗingol no gollire kono innugol junubaji ɗin tewnte on wo falje ɗen wo fof mum ko nandi e mum ɗum ɗon yaafoto kala ko oti waɗi ko ɓe oti tuuba ninsa si junubaji ɗin yaafe julde wotere wata yaafaade junubu tewnte o falje o ko nandi ko ɓe oti tuuba ko wawata yaafaade junubu wo ko tuubo ɓuydu julde nde darɗe nayi wata yaafaade junubu maɗa tewo faljewo ko nandi e muɗum ko rerɗingol tum ɓe wooli ɗo holgol rerɗingol fiyo nde waɗi kono holla wonde ko 100% ko ɗaɓɓa nder ton kon ko ɗum woni nder junubu sa waɗi junubu mawɗo ma junubu toso sartiji tuububuye on karmo ko ɓen walle niinuji niiɗi tuttingol e hadiseji nulaaɗo on sallallahu alaihi wa sallam ko ninsugol e zunubu on sa ninsi haray a tuubi annadamu tawba ninsugol ngol ɗum tum taw ko tuububuye sabuna sa ninsi tum a gereno accitira kala ko ninsuɗa fimum a gereno sortora e mum si feƴƴi nense ɗen ko accitugol direct sa ninsi tun a jokki faami a accitaare haray wonaali tuububuye ko a ninsay accita watta ɗon hen ɗum anniyoɗa a wattatawa mum aduna ko ɗiɗoni sartiji tuububuye kala junubu si tawi a tuubaali on junubu ninsuɗa accituɗa anniɗa a wattatawa mum aduna hara kadi a wattaali wa mum hara a duumaaki e mum a ɗoofi few hunde alaa ko yaafoto on junubu si wonaa tuububuye nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam maaki tuube Allah on daali en tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun on fof ko on tuubu
tuubugol ngol noon ko accitugol junubu ko jokki ko siɗa anndi iɗa ñowde accita iɗa fende accita iɗa wujjude accita iɗa jampaade accita iɗa wadde junubaaji mawɗi ñaamugol riba ñaamugol jawɗi harmun tooñugol yimɓe tampingol yimɓe fawagol hakkeeji yimɓe e ko wayo ɗin piiji ko kala mum mari tuubu buye ɗum junubu ko woni hakkunde ma e Allah kono tuubu buye on ko ya ninsu accita anniyoɗa waddata ko woni hakkunde ma e yimɓe ɓen kon ko a jonnito ɗum ɗon tuubu buye yonata ko a jonnito ko ɗum waɗi si ɓe sendi hakkunde tuubu buye junubu e tuubu buye hakkeeji tuubu buye junubu on ko ya accitu nin sa accita anniyoɗa waddata yiltoɗa kadi harayɗa hersi Allah e hoore ɗum kadi harayɗa hersi Allah e hoore ɗum joni noon tuubu buye hakkeeji ɗin ko a jonnita hunde ala ko yaafoto hakke sina a jonnita ɗa ñawli yimɓen a jonnita ɗa jatti jawdi goɗɗo ñaami a jonnita iɗa kamsi goɗɗo ñaami a jonnita iɗa waɗi hakke goɗɗo a toroto mo yaafi kono ya miijo awa tuubu buye on no yona kayimmoɗa juula darde ɗiɗi ma darde nayi ɗum ɗon yaafuma junubaaji wata gaso hakkeeji ɗin a jonnitay junubaaji ɗin tuuba tuubu buye on koye a acci sa accitaalera e tuubaaji ko neɓuɗa wiide astahfirullah sa wiiɗo astahfirullah million iɗa joggi junubu on ko ɗayni wonta koye ɗayni wonta astahfirullah yafatako ma junubu a accitay junubu ɗa yarde beere ñande winna astahfirullah 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 nafata tusi ko tuububu ye ɗengal ko bee humo ka ɓernde iɗa jokki fasal boneji suuɗiiɗi ñande o sa waɗi bone on haa gayni ara ƴetta jikri o ngol astahfirullah laaɓi wuro nafata a accita junubu a ninsa e accita anniyoɗa wattata hara a tuubi sinan ko ɗayni on tartal ɗengal no adda baraji kono hara eɗa tuubi bimana eɗa ninsi ɗa acciti few waɗa nonka ɗengal zicru waɗa istihbar makko nandini salatu tasbih no moƴƴi salatu tawba no moƴƴi salatuji ɗin fof no moƴƴi kono a accita junubu sa accital junubu on ninsuɗa ɗoofiɗa anniɗa waddata hara kadi a waddali few a ɗayna e woni hoore maɗa ɗum koko karmakoɓe wolata kon tum firirɗingol ɗum ɗon jokkodira e yaafagol junubu sa accita hakkeji ɗin kadi ko neɓuɗa tuubude sa jonnitade ɗi a ɗayna e woni hoore ma ɗa jogii ko yimɓe ɓen kon hiɗa innude Allah yaafalan ko sama kala jokkol sama kala jokkuɗa Allah yaafalan hiɗa jogani yimɓe ɓen wiyu yo ɓen yimɓe ɓe joganiɗa yaafuma sinama harani hulɓinirta on muflis ko wonɗa yangade kon fof ara ko yimɓe wonɗa yanganade ko wonɗa yangade kon fof ka diina julde ma e korka ma e hajju ma e sadakaji ma e moƴƴereji ma jokkireji ma enɗan ɗum ɗo fof darantoma ñande dalngal fii ya daɗu kono si tawi woni hiɗal ñomitude ko yimɓe ɓen ko kalmoɗaɓe jattaɓe foolaɓe doolaɓe hennduɗa ko jogii ko kafuɗon ko ñaama ta sikku astahfirullah ma salatu ala nabi ma ɗum salatu tasbih wawete danɗoyde ko wonɗa yangade kon hara ko kamɓe jeyi ko ɗum waɗi ko ɓuri bonde kon e ko hulɓini kon fof ko hakkeji yimɓe men hakkeji yimɓe ko ɗin ɓuri hulɓinade dewe ɗen Allah dandu hara tawde koɗe yoɓirtede hakkeji yimɓe ɓen hara ko woɗɗi wattu yiili ɗe hadiseji rirɗi nayɗe ɗe hoday yimɓe goo ɗe hoday yimɓe goo no woodi deftere nde marɗen ɗo wonde jinnude ka taraw ɗo ɓeynande majmuatul mubaraka deftere tosokiren ɓeynande majmuatul mubaraka bi salawatul masur sa jangi nden a faama feere o ala a yolloto ka a ƴawata hen koye no waɗi o yettotoma no woodi julde wotere nde juulata e nder hitande nden e nder hitande nden wano ñande 15
ma sappo joyi sabboro suumay e misal o toɗɗano ma ɗum hara ala lasdi ala ka tuggi ko rettingol yimɓe ɗum e ɗuman tan o enna nden julde wodere nde yafantoma junubu ko golluɗa e nder duuɓi temeɗɗe joyi nde yafanoma hay julɗe farilla ko a juulali e nder julɗe temeɗɗe joyi ɓeyɗan ko a juulali e nder duuɓi temeɗɗe joyi julde wodere e nder hitande nden no yafanoma ɗum ɗon fof hakke noon ko fenoɓen huɗɗini wolan wolruɗo ɗum o wolanni nulaaɗo o ene nulaaɗo won goɗɗo no wuura duuɓi 4 50 jeegoo 7 jeetati o si tawi noon o juuli darnde wottere ɓadarɗe ɗiɗi ko gollayno e nder duuɓi temeɗɗe joyi ko golli ko boni yaafama julɗe ɗe o juulayno e nder duuɓi temeɗɗe joyi lontanike mo ɗey judaɗe ɗo ɗi lontanike ko juulayno e nder duuɓi temeɗɗe joyi woɗi duuɓi ɗaɗen waɗane honko wo sendane ɓeyngure makko nden e yimɓe makko ngol e gorol makko ngol ɗum ɗo fof sendane joni noon si goɗɗo jangi si baɗumimo jooɗade banka ɓuɗi a ñande 15 sabboro suuma e ma ñande 15 raajiɓe o juula ɗen darde ɗiɗi o waalo waɗani o sikka gasi yani defte ɗen si tawi woni ɗen tun a sendidiraali ko woni goonga e fenade mais feere o ala a heɓa e hoɗuru mum jam ko woodi goɗɗo yetoma julde wotere no yafanma ko a juulaali farilla e nder duuɓi temeɗɗe joyi hooloɗa ɗum sikka ko gonga hara ko ɗaynowo ɗaynuma ko tawata ala nokku ka humi alay koye waddo yiili e rerɗingol ngol no moƴƴigoy o rerɗintegol no rerɗine no naftore no gollire no wallidore fiyo yimɓe wakkilo kono ta goɗɗo tuubo e hoore ɗum ɗon sikka awa ɗum ɗon yonanaymo ko oti reeno o wattoro na salatul istikhara mo ɓe waɗana e hoore mum imma gol araka karamo kojo inna waɗanan l'istikhara nafatamo surtout karamo koɓe ɗaɓɓirteɓe ɓen l'istikhara buy e maɓɓe o l'istikhara mona sunna waɗa harna l'istikhara sunna l'istikhara sunna on ko o arɗo ɗo ka Bukhari haajuma yani ol yehiɗa yahaka goɗɗo ma hiɗa waɗa l'istikhara e kaamiluuje ma hiɗa waɗa l'istikhara ka koyi e ɗoyi ma hiɗa waɗa l'istikhara e paali kaatimi alay ɓe windi ɗaɓen nahisun ɗa ɓe windi sa'idu ma ɓe winda ɗo ko hasanu ɗo ɓe winda ko sayi kabiru ɓe waɗa paaloy ɓe wallina ɓe winda ya waɗi ɗum ɗon l'istikhara no nandi e golle ndaaro no wawi wa ɓiyo ceede ko noon wayi ooti inna no waɗi kayo yo lafsindano men ɓe wolata l'istikhara ko minen kayo lafsindano men lafsindoen sa faalama l'istikhara ko Allah fewtata juula darɗe ɗiɗi si tawi hiɗa waawi wowlude e haala arabu ɗum ɗo windori ɗo ni wowla allahumma inni astakhiruka bi amrika ma bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ta'lamu wa la a'lamu anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra wowla haajo on khayrun li fi dini wa dunyaya ma siwahu amri fayassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra wowla haajo on non kadi e hoore ko Allah no andi sarru li fi dini wa dunyaya haka hatti ɗum ɗon a yahay tun jokka haaju ma ko Allah waɗi ka ɓernde ma wonde ko ɗum o suɓi o yettatako kono waɗe ka ɓernde ma waɗa yaande ko ɗum o suɓi ko suɓi golle ko ɗum woni sawaba amma yo kaari yahu suɓanoma ɗum non ala a suɓante hoore ma mi mana a waɗana e hoore ma l'istikhara suɓinoɗa Allah woni hiɗa wawi ka arabu sina ɗum wowla ka kula a ronkata juulude darde ɗiɗi darde be fatiha e ko jannguɗa e alqur'ana o fewta Allah inna Allah o haaji mum immani ko an andi sawaba sino ton ma si ala ko an andi sino moƴƴi ka aduna e ka lahira ma si moƴƴa sino moƴƴanimmi ka gurdam an e ɓaawa mayde an
maasi moƴƴa fof ko an anndi min mi annda yon noon mi watti ɗum ɗo e sooke ma an Allah subhanahu wa taala mi torike mo subhanahu lanni jokka haaju a ronkanay ɗum nooran ɗum jokkondiraayi mogol kaari waɗanam ma kaari waɗa an lawaawi waɗa fewta Allah ina Allah subhanahu lan ko haaju an lanni jokka haaju ma ko suɓi o ko ɗum waɗa aray lanni amma kaari subhanahu lan waɗanan l'istikhara o inna o yahu ara bimbi tum o inna mi hoyɗanima ɗum dina sunna yimɓe tato nayo no ara ka hoyɗanoɓe yimɓe ɓe mo ɓe hollita haaju o inna miɗo faala jungo o inna miɗo faala wayaso o inna miɗo faala darnu o inna miɗo faala wadde ɗum ɗo ɓe fof ɓe hollita mo haaju ɓe inna a joni no min ɗaɓɓirima l'istikhara oya naata wowla yalta oya kadi ara wowla yalta ɓawo jaɓataɓe tummodira oɗa kadi wowla yalta si ɓe lanni hollitude mo ɓe maɓɓe ɓe jonnimo ko ɓe jonnata koɓe fof ɓe yaha o waalo ko gooto o hoyɗanaɓe fof bimbi addiɗo arde o kon hoyɗana bon ko ɗaynodir addiɗo arde o kon hoyɗana e puis ko hoyɗugol kadi ko tawata ala hunde ko tuugeemi ko inna mi hoyɗi hannde an fuu hoyɗanino ma mi hoyɗi ndi halno ila ma mi hoyɗi ɗen e miɗo jinda e ɗeɗe porto ɗum e ɗum o inna yeebaaji ma no moƴ ko mbii ko ngan foti tumbi ko labba ala ko ɗaynugol ma par ce que koyɗon ngol sare ƴettataake mum tuugortaake koyɗol no seedira sabu hoyɗoɓe ɓe e zamanu ko hoyɗe ɗeɗo e alhaali no wona hoyɗireede no ni koyɗi goo no wona hara ko koyɗi seytan koyɗi goo no ara hara ko koyɗi miijooji ɓanɗu wonkiki koyɗi goo no ara hara ko yowondiri e weeyo wuuraango ngon fewndo no ni ma ɗum mamɓe annde maɗa e ko wayo mum ko ɗum waɗi hara no wookondira sabu wookondirgol yimɓe woɓɓe kadi no hoyɗa goɗɗum wonanaɓe goɗɗum woɓɓe kadi hoyɗa sifa ɗum tigi wonanaɓe goɗɗum arana goɗɗum woɓɓe hoyɗa goɗɗo no maaya o maaya woɓɓe hoyɗa goɗɗo no maaya o heɓa duuɓi haa sikke o maaya ɓe anndi tuugataakimo ko koyɗi annabaɓe ɓen ɗum woni wahayo ko lutti kon fof kono waɗirani wooti o waɗi amma koyɗo ko tawata kon hawra e sawaba ko wi'a kon jusum min sittin wa salasina jus'a gumum gootum ma peccum gootum e pecce 60 e annabaako ma 40 e annabaako ɗum koko malaykaajo on hollata ooti kon ni no waawa noon ala wona haa neeɓa si malaykaajo on holle ko lutti kon fof hara ko miijooji e cooɓo jaama e kiimu kam ɗum wonɗa yiifu yani hina yo tuugi e mum wasi tawi ko 100% waawi koyɗi annabaaɓe ɓen ɗum ne waawi ko lutti kon hina jooni noon so ari yo mi hoydani kala mi hoyɗana tenan ma mi hoyɗana hoore am mi inna ko am mi hoyɗana ɗum fof nafata l'istikhara ka kamiluuje e nafata ɗum kadi no ɓe waɗirta ko golle ɗe tawata sunna ala e mum sunninaka awa kadi hunde ko laaɓi ala e mum ko hotta ɗum oti ƴetta kamilu on wallen o fecca mo e hakkunde o konta ɗeri jeeɗiɗi o wallinoɗa o konta bindi jeeɗiɗi si o hawri e aya leɗɗe o inna subhanallah ɗo wonɗaaki ma so hawri e aya aljanna o inna ha ɗum ɗo watte sifa ɗum kadi ko rewi ɗum e tahminat yani piiji hottagol miijo ko ala dalil puisque goɗɗo tun jooɗoto miijo ene yimɓe waɗi ɗum ɗo o waɗa tun yimɓe ɓe ñemba sifa ɗin alhaaliji fof na l'istikhara wiyete l'istikhara on ko tabbituɗo fi mum ɗo ko lutti mon fof hay nokku ala ko ɗaɓɓi si ɗum waɗtaake kadi si a inni yo Allah subhanahu wa ko suɓi kon ya anndu a sutaaki kono ko ɗum woni sawabu mama ko faalaɗaa wono hunde nde faalaɗaa nden ko nde tiiɗi o ko nde tiiɗi a inni yo Allah subhanahu wa o suɓiki anndu ko ɗum woni sawabu mo toriki Allah sawabu ko walla waɗi o ya anndu ko ɗum woni sawabu hinaa ko faalaɗaa ko ngani ko waɗiɗa faale goɗɗum hara Allah no suti ɗum moƴƴanaama so a wii noon yo waɗane yo suɓanoma anndi ko moƴƴi kon tun kan ko suɓoto suɓantaki no ko boni ko hay so tawi noon ɗum welaalimo ma hawranaama kono ya anndu tun so a ɗaɓɓiri Allah yo suɓo ko waɗi o anndu ko ɗum hawri e sawabu
ita atikkan goɗɗo ma ko nandi e mum yo andu ko noon sawabu heewi ko goɗɗo faalete goɗɗum tawa moƴƴanaama Allah noon no anndi ara no moƴƴanaama horon ka waɗande mo aro sikka moƴƴanaama o sikka Allah ɗawiimo hara ko kolonki wadde ko moƴƴaniru ko tuma haaju ma yani o l'istikhara on ko tuma haaju ma yani o ko neeɓi haaju ma yanaade ala innude l'istikhara a duwoto tum hannde kadi Allah waɗanan hunde kaari Allah dalnan hunde kaari Allah apporan hunde kaari ni e ni ɗum no ɗa duwo amma wigol ngol yo Allah suɓanoma ko so tawi haaju ma yani tuma haaju ma yani o siwiya ina bimbi o ya juulo salatul istikhara ko tuma haaju ma yani o waɗa noon l'istikhara fi yo Allah suɓanoma ko sawaba e on ɗon haaju mo faala ina ella ɗaɓɓirgol mo tanƴini no moƴƴi du'a na ella aaden siɗa tanƴinihimo moƴƴi siɗa tanƴinihimo feewi siɗa tanƴinihimo wuuri halal toragol mo du'a inna du'a nolan ɗum na ellan no tabiti e wonde moƴƴuɓe ardinoɓe ɓen ɓe ɗaɓɓindirayno du'a hakkude ma fewtugol moƴƴo inna du'a nolan ɗum ina ella no wawa sa jonnimo goɗɗum kadi na ella o ƴanta on halda soodugo a waɗa kadi ka ma'a nokkure ka tawata ko ɗaɓɓirde haajuji fii soodugo o anni fii Allah o hokkuma sadaka o waɗi na tawa jaɓi amma ko sa waɗi nokkure ayni nde nokkure ɗo ko bitiki ɗaɓɓirɗo du'aji arɗuɗo o ko walli mbuuɗi du'a ɗum ɗon ko fijindaaru wona ko waɗi koyno waɗi ko woni wadde kon o jeya sakko o joni o jeya kadi so okke o jeya so yeeyi amma sa ƴetti goɗɗum e sadaka ko anniɗa ko laaɓi okkuɗa goɗɗo innuɗa okkimo fii Allah a torike mo yo du'anoma mo wawi jaɓde na ella so waɗanama sarti ay hunde sarti on wona fii o yeeyama jaababu yeew par ce que o jeya kon sa ƴettiɗo joni 5 000 a fottiɗo e miskino Allah ayni baba mi hokkima o 5 000 ɗo miɗo torima du'a o inni Allah huntani haajuma ɗum na ella amma waɗɗo nokkure fii dunco haajuji ɗum ɗon haray no wawi so yeeyi woni on halde on ɗon aray na an mi janngante ɗo ɗen yaasi 50 kono a itta e 2 millions jomnani on ɗon mo soodayo ɗon no so o yeeyi ko jeeya par ce que o jeeya jawabuji jaaba gongol o jeeya salatul istikhara on haaju on dariki haaju mo fokkitanɗa on ko dariki ko jombugol faalɗa ka ko gollugol golle go'o nde tawata no dagi kal islam kono hara a heɓi dengi enen yo mi waɗu ka mi eccu enen o haaju Allah na anni miɗo waɗeeɗi ɗi si mi waɗay ma si mi waɗata joni noon accimi toro Allah yo suɓanola o suɓanoma inna Allah suɓanola yandi ko Allah toɓɓiti ka ɓernde ma miijiɗa waɗugol tabintinɗa o andugo ɗum o suɓanima amma julde haaju ko haaju mo fokkitanɗa on alanni tabintinde mo ko o a faami a andi a tabintini joni ko o ɗo mi woni jongude nani hariɗa waɗi ɗiɗi siko o ma siko o simi waɗay ma simi watta a torike noon Allah yo suɓanon joni noon alanni tabintinde ko oɗo ko ɗo ko oɗo ko ɗo juula noon darɗe ɗiɗi inna Allah newno noon haaju aray koɓe holli ɗo kon fii a heɓi soñja e haaju mo innuɗa yo Allah suɓanoma haray holla wonde Allah suɓanike makko boni konko o waɗi ɗon ko ɗum tigi moƴƴanma no gasa hara si a heɓano on ɗon soñja a heɓatano ko yaafo junubaji maɗi ɓay noon Allah no faala junubaji maɗi yaafe ko ɗum ɓurma moƴƴande o waɗanma on ɗon soñja ko yaafoma junubu on hara ndeɗa yiida e makko eɗa laawi koye hunde ala ko ɗaɓɓirayma kala hara si wona aljanna hara mara e hunde keɓal kon sina aljanna yani ɗum ɗon kan harayna sawaba no ko sawabu ko ɗum wayi sinuɗa ɗon maaki no heewi du'otoɓe toro Allah goɗɗum hara
oti anda no habbiti ko dum do tun no ngati don inna Allah sina dum do no way wasawo wi ay sina dum no mi halaki Allah wakka wadana dum do Allah wadana dum do hala Allah no suti hayso wadani ma dum don nafatama kono goddum no fokkitannoma si tawi dum don kan ari ema haray ko dum don buri hulbinanadam o jetta du'a on o naftira sakkagol ko wonno arde hoore ma kon ko faalaɗa ko ngam o terto no sikka jabati ma o marane ka laahira sikka jabati ɗi waɗi ma ɗum o marana ɓiɗɗo ma tanirawo ma sikka jabati heewi e ñallayɓe torade ɗo yo Allah yanjin arsike mum no faaɗira no tampini e niɗi hara Allah no andi si tawi kanko o hendike noon jawdinin no gata ndi bewnamo ma ndi waɗanamo probléme kono o mara du'a o mo jonna ɓiɗɗo makko ara on ferlitoto e mum no moƴƴiri kanko o heɓa baraji ɗin no gata kadi Allah hokka mo nafa on si o heɓali ka anna o heɓa ka laahira yani ɗum fof ko hollugol wonde ya ɗaɓɓir tun Allah yosugo lanndi kanko kan gundo on kanko ani nder ton ara yota feƴƴu yeeso ton ani nam aray lande ari e nder ka leyɗe yani yimɓe ɓuri no heeɗi e ndore ɓuri enen ɗo ɗum ɗon haray micro no juuɗe tawi ko haray kippanɓe ɓen ka téléphone ɗo no wawi ɓandinde woni wono lande nayi ari haray goɗɗo o teddinta konngol e hoore konngol sariya on o teddinta konngol neɗɗo e hoore konngol sariya on yani si tawi woni ɓen goɗɗo ko ɓe o yaha ndaaro ma o ɗaɓɓita koode ma o waɗa ko nandi e muɗum haray an on ko ɓatti ma wo ma ko ɓadiɗa e makko wo woni ko baaba ma woni ko nene ma woni ko karama ko ma woni ko tedduɗo ma a ɗoftatako mo e muɗum madama ko ko lundi aqida an on haray a jokkatamo e muɗum few jokku ko sariya on wi kon teddinamo yeru ko haani teddungal haanungal hakkunde moɗon ngal amma ko yowndiri kon e diina kan ɗum ɗon ko sariya on ko addi kon yarata en ko sariya on addi kon inni ya rewɗo ko ɗon rewata qur'ana on wii hunde kaari sunna nelaaɗo on wii hunde kaari tinnoto ɓen ka nder diina yemiki haa tawi ko hunde kaari one sawaba on ko ɗum ɗon ɓen katananon ko yowndiri kon e aqida ka finde ɗon hina ya jokkan fii ɗum hiɗa yiɗinmi ma hiɗa teddininmi ma hiɗa hulanmi donc ɓe jokka ko sariya on landi kon na ani neɗɗanke fof neɗɗanke mo yahata ka juulirde tawe julde jama haray ko konteteɗo ka naafiqiiɓe haray ko konteteɗo ka naafiqiiɓe ɗum ko hadise nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam selluɗo haray ko konteteɗo ka naafiqiiɓe kono madama imo wi'iti julɗo o huwondirte huwondiral julɗo o huwondirte huwondiral julɗo kono noon haray ko konteteɗo ka naafiqiiɓe naafiqiiɓe haray ko Allah subhanahu wa taala ƴelli fi alhaali maɓɓe lorra maɓɓe kan haysi feeñi haysi lorra maɓɓe kan feeñi kono haray ɓe huwondirte huwondiral julɗo ka konti huwondiral ko Allah noon ƴelliti gulɗoji ɗi haray noon mo juulata julde jama ka naafiqiiɓe o kontete na jawdi ndi o ɗaɓɓinden si tawi woni nen no woni ɗaɓɓirde ndi noon kono ɗaɓɓirte ɗum ɗon haray ɗin ɗon haray no dagi imo yawde yeeya ma ɗum o golla ma o yango o wiira lakkere makko ndin jawdi ɗon wiyatake no harmi fi o ala yaade juulirde kono noon ko ala yaade juulirde kono ɗum ɗon ko junubu mawɗo mo tawata mo haddodiri e makko no kontimo ka naafiqeeɓe ɗum ɗon jokkodira e ɗaɓɓere jawdi ñaam jawdi o ɗaɓɓatani si tawi ko ɗum daaɓiɗo ɗaɓɓirta haray ɗum ɗon no waali feere kangal juulugol makko jawdi ka jama no waali feere ɗum harminta jawdi makko yani ɓe ñawlina kaalise fii hettoygol maaro ka dabbunde si ɓe waɗoyay qiima muɗum si ɓe waɗoyay qiima muɗum no waawi dagaade no woodi ko wiyetee salam ɗum ɗon no nanndi e sifa ɗen ɗon golla yani fewndo ɗo ɗen miɗo maaki miɗo mari miɗo hattojimi miɗo faala soodude
kono an hiɗa maapori mbuuɗi ɗin ko gollira ngesa ma mban min miɗo maapori mbuuɗi ɗin komi heɓiroya ton kono e waɗoya qiima muɗum o mi jonde ɗo ɗen mbuuɗi hasaba kaari gollira ngesa ma mban yangoɗa e muɗum dépense a si rimi ma ɗum ngesa mban hewti ka wa'e jonni to yami ko halduɗen ko hara hunde ala ko woni kanso nder mum harno halda ko halda laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal